Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarog, agkapi-kapay Sana nanday, ang mga numaladawak pa'y. Makaamo ka. Sige, mapanakaon. Agyaman naklangan iti awis yung kanyak akapay. Sige, Kwarog. Nakaon. Agad-anad ka. Kasapa mo ni Kwarog? Si Gudmat ang masapsapan ni Kwarog. Nagagat nga agpasada iti inaldaw. Mga asawa ko mga rod tatlo da para luto iti kanin na. Ay, saan pa'y siguro adim kang tigasat na ang mga asawa. May sa karton man noodles, kan may sa karton mat adilata. Nagadun nga'y. Abastok day tayo iti makabulan na nakwanang. Sige. Mabiit lang nga raw. Tamang ikartunak. Sige. Kwintaan mo tayo numano ti bayatak. Ay na, mga asawa ka ngaminan Kwarog. Mga asawa kang agpaisaw. Ha? Sige, tamang ikartunak iti noodles kandilata. Napayamutan ako ng mga asawa kang kail. Tatlo da para lutom Sana puro instant amin. Gapulang ta nakita yung agimatak iti noodles kandilata. Ibagayon kanyak ti kasta. Wala. Para iti pagsayaan mo, iti imbaga. Naguray kayo kadilang. Jak to pa'y madanagan. Naimbag, nakita ka dito, paray. Apay paray. Kaya't mo, tiyag sila iti tarong ken pichay. Wala. Tarong ken pichay ko naman. Ato'y paray. Ikang ka, iti sila inyaw ken ni Maribanan. Uy! Manungay amin dahil. Bayadak. Paray. Sikamit, paray. Itid ko alibriking ka dahil ta. Tapno maramanan nyo ba ta? Sus, agyaman na, paray. Nagmula ngamin nituyang ko, paray. Iti taraw, ken pichay, iti arubayan may. Kat medyo adumay, kat iswa paramanan ka mo ta. Taati pagsayaatan na. Taada asawam. O di makasida ka iti fresh anatan. Saan akas ka ni Kwaraw? Apay ni Kwarog, paray. Awan nga ron asawa na. Di awan naglutaw. Puro instant, di kanin na. Ay kat nayunak nga ro din na. Titid ko king kaan natin, paray. Tapno ikamutay ni Kwarog. Sige man. Agyaman ako ni paray. Nangalam iti dayta, Inteng. Inted ni pare ba doon? Mula ka nun ni Marituyan. Ay, naimbag pa'y ni Marituyang. Nagmula gayam iti natang. Una ron. Aduti na apid na. Ay, tinasayaan. Agmula akmat iti natnatang. Iso agumatang ka iti bin-e. Tapno adda maimula iti arubayan. Talaga yan. Malata mga laak iti ado. Basit laang tay kabaelakmat nga imula Ay, unan niya. Ay, di mo subsobraan. Tasayang, nujak maimula amin. Ano day tangkay? Bunga ti tarong ken pichay. Itad ko ken ka. Ay, jak masangot ti aglutaw ang kail. Sapay na imas dagito Una, ngamabayag alutuan dagita. Napyati dilata ang kail. Awan ki diti amumut Numabisinak, lukataklaan, o di mga nakaon, katin ako nagpasada. Maditi instant ka na yung ipapaunag. Ang kail. Mangan ka iti nateng sagpaminsan. Adalam nga minti agluto. Mayati instant, makatipid ka iti paglutaw. Makatipidak pa iti oras ka. Ay, una yan ay atibiyag ti may sa abaro akaskan ka. Siya man lati mang luto para kan. Ay, thank you, Angkail. Sige, tainak pa agdigaws. Dito ita namang grabe, Angkail. Sakti nagluto iti si Daan. Di makipanganak ka talaga. Uwin mo ta. Ay, mabit lang tainak mangalay ti mainom. Anya mainom? Mineral? Nalamis a soft drink na itaw. Ay, una yung teraramidam. Dahito iti pan nakadanom ko, Angkail. Mayat ti lamis na. Sada nasayaat dayta. Ngapay kumasa na nasayaat.
Kat makan mo't amin na kita. Taraong. May mayat-mat lang nga danong ti inuman tangam soft drinks. Masa Paul akita mo't ti pagsayaatan ti bagima. Puro dilata mit, uno instant noodles. Kas kada soft drinks. Ay, awan na. Enteng, apay nga itakalaang asumangpay. Kasan, kat sakpay tinangluto itinatang iti balay ni Kwarong. Anya, Una ta, ultimo na ta. Ipay makaluto. Kasadot na. ay, naruwam ngamin iti instant. Ay, matanaga na pa iti aramidin na. Ay kat ikam iti natang anala ka amanuto. Nadlaw ko, asaan pa yun nga aglut-luto iti inakoy. Ay, piman ni Kuwarog no kasta. Awan agluto, iti kanan na. Masya na iti ka anak ka. Nagagad nga agpasada iti inalda. Masapa, ang marabyak nga gawin. Awan piman para luto na. Anak ko nang, may saman nga instant noodles, energy drink and soft drink, mabisina kaon. Day tati pangal dawam. Kasi ti sigod masadot ako naglutaw. Ay, agluto ka ngamin tapno adda pangal dawam. Gawid ak pa'y lang naglutaw. Sanay, isupay ti mapasada Kwarog. Instant noodles manay. Un mo ta, tatabataw. Ato'y timulak atong say. Ito'y tuking ka. Yawid mo. Nalakalutuan day ta. Naimas day ta. Wait, kit agluto ka mo tin Kwarog itin na po Paris na daytan. Aya, Wait, isot na ramidam. Tapnusan na puro instant ikan kanam. mayat ko ma. Hanggang sana ka naruam amang mangan iti kakastaitan. Anya. Enteng, ni Kuwarog, intaray da kano iti ospital. Anya? Mapan mo kitaan ni Pari Badong. Ta isuda kano tinangipan ka ni Kuwarog iti ospital. Ay, dahito yung tikon ko na kay. Dinto ngamin dumngag iti saaw. Ala, mapan kakit din. Sige, mapanak. Tinasayaat. Dumagas ka iti balay ni Kuwarog. Tama nga ala ka iti masapsapol na. Kas kuma iti bado, apagsukatan na. Ewan! Ay, adda ka magayam titi paray. Wait, paray. Imbaunak ni Kwarog ang mga ala itibado na. Ay, da kayo gayam tinangipan kan kuha na iti ospital. Wait, paray. Inadwak nagitipada na tricycle driver. Ay, agyaman na ka. Naimbagtad da kayo. Ay, kato na. Alangan nga umay na kapailang ayaban. Kitawan kamay. Mala, siya kung timakamukan ni Kwarog. Ay, isurum lang ang noon niyang ospital tayan na. Sikati makamo, paray. Dumungag ka nga raw. Tayo ba ka? Eh, kumusta ka ngayon, Kwarog? Inanggail, iso nga gisakitat. Tanda ka nagtubo abataw. Ada nagtubo abato? Iti unag tikid ni kanggail. Anya? Siyempre alangan nga iti rorti pagtubuan na day ta abato. Naisem kan tumot iti soft drinks. Kas kada instant. Maupira anak kanwang kail. Urayan Basta tinaskan ka maikati nagtubo abato. Ay, sigurado adakal ti babayadak diti ospital ang kail. Saan aday tati panunutem? Bayam, tasak ti makamu. Ay, agyaman na kang kail. Kumusta ni Kuwarog, Inteng? Ay, saan la ang anabato antikid nina? Ada pa'y gayam ulcer na. Anya? Kuna ti doktor ang mabalinan arumwar ni Kwarog ijay. Ta ijay tun balay na nga agtumar kadagiti agas na. Ay, kaasimot ni Kuwarog. Imbagak nga uray dito ipay balay nga agyan. Tapno mabantaya. Kaya nalaka ako yugan nga agpapaluan. Ay kutuwan Inteng. Naimbaglakit din taadan ni Kapitan ang mga sikasukin ni Kuwarog. Ay, kitrumbang lang mo ta. Takaanakan na kakangaraw. Kasano? Nausum ngamin ni Kuwarog ang mga iti chichirya. Gapo iti napasama kini Kwarog. Kasla mamati ako. Ama diti kanayon ang mga diti instant. Tuyan. Ang depende siguro mo iti resistensya ti bagay. Sa bagay magkitiya. Yung timako na.
Napalaluan likwaraw, tinangan ka na kita nga instant. Ngarod kanayon kanumot ngamin abagbagaan ni Kapitan, ngam di namot ipangag. Pala kuma, maagasan mo't lang likwaraw. Kamaudyanan na. Nakarwarak mo't lang ni di ospital. Ay, nagasat ka at maagasan pa iti sakit mo. Iwan nga ro dangkal. Manipod ita. Dito'y kayan balay nga agyan, tapno bantayan ka. Wan! Unang kal. Masapol ang maimbagan ka. Tatlo sa anak ang mapukawan iti kaanakan. Nakasaganan tilamisaan. Mga tayon, inteng, kwarog. Huwag man tani mabisinak. Mangan kan kwarog. Unang kal. Adda bagas ti kamuti ana ilingta. Adda ugot ti kamuti nga adda kamatis kag bugoong na. Kagronani ti amin, adda sile. Ha? Ugot ti kamuti ti masida? Bagas ti kamuti mo't ti makan? Di mo kunain asaan ka amang mangan iti kakasta. Di kay agdanag. Taaddain na po ikan pinakbet. Ha? Itatadakan diti balay. Nasken asurwam ti agsida iti natnatag. Ken mangan iti prutas. Unang kal. Nimbaglakit dain. Tadagayang mulayo akamuti kan natnatang. Una tapnusan apuro magatang amin akang kanin tayo. Naimbaglakit daing tadabang kang tapagmulaan taba daw. Wain, tuyang. San abaling awan kwartata nga daw. Tinaskain, adda bangkag ta, mulmulaan ta itinateng ken prutas. Pudno ti kunani ka badong marituyang. Iso akaadwan nyo ti imulayuan nateng. Tapno mangyag kay tumanan iti ilakok diti tersinak. Kaya't mo, taglako itinating nga aggapo dito lugar tayo maray. Katuan ngamin, mabutengak nga agangkat iti lakok. Manipod iti adayaw, tajak amo no kasanaw. Anya? Wain, saan matkit di ngamin kat maday tinatengda. Iso amas kay kayat ko dagiti aggapo kada kayo, taamok, anadalos. Kalpasan ti mano a follow up ni Kwarog, madlaw ko kat mayaten. Uwan. Kuna ti doktor, agasan ng ti sakit na. Nasaya at metno kasta. Ibusan na pa tinabat-bating agas na. Agawi din iti balay na. Nagasat ni Kwarog. Amom, dagiti dadduma, saan dan analasat ti kasjay asakit da. Uwan. At ano siya? Ingkar-karara ko ang makalasat ni Kwarog. Awanin mapukaw ti chip tanod. Agyaman nakiti pa na nga si kaso yung kanya kang kail. Diyak amo no kasanuak nga agsubad kada kayo kiniantibanang. Di mon panunutin dayta. Itatadakan diti balay maw. Rugyam ti agmula iti natnateng. Kamuti, patani, balatong kanda dumapahay. Unang kail. Kita ma, di mo labsan. Mga mabignat ka, agtrabaho ka. Di ka agdanag ang kail. Aganan nadak itan. Very good. Ano sabti agmula kan agluto iti ka na. Narigat no puro pasada iti tricycle ti amam. Masadutak ngamin nga agluto iti naldaw ang kail. Iso adag iti nalaka makanadagos ti kang kanak. Ang madimot gayam iti salunat. Mga sawa ka na, kapno da para lutom. Kasano kumamang asawak ngay? Awan mo ti mayat kanya kabalasang. Agaram ka garun. Apay ti ko na babae pa, ti umasidagan ka. Naguray kayo kadilangan kail. Mga sawak to inton matanawon. Mayat na. Kapno ang dagluto iti ka na. Ang no awan, ano saan ti agluto? Sana nasaya at puro instant amakan. Adala ka mabalin mo nga iluto. Mayatan. Unang kail. Nadidigra ako ni tinapasamak kanya. Iso adublitan ti panaganad kao. Ay, Kwarog! Puro instant ngamin ti kankanam. Anya nga ita, si kamit laeng ti agsagaka. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan!
radyo ni Liesha Tungli. Yan iti direksyon, Virgie Puclay. Musiko, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Tiyanday to'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nalawa ba si Tita Lon amenula am iti manay maribana? Wen mare, naimbag lang nga da ilakot mabalinsamot ka nun ang makalay, agorderak ko ma. Ay aguray pa'y marikwanang, patangkenag pa'y anaimbag, tapno may mayak. Sa bagay may mayak numatangken dagiti manay. Manu asa ko ti order mo aya. Manu asa ko nga, 5 kilo laeng ati order. Kunak numay sa asa ako tapno ano marikwanang. Gusto ko maano ada kwarta, tapno ilakok matidaddo ma. Ala, urayam to ti order mo, marikwanang. Asino nga tatikan ayon nga umay at taktakaw kadagiti manay. Kita man inteng. Adda nang parparot kadagiti mulak amanay. Ay, udag pa siya. Iso mo ilagayam ang nakabandi kas ka dito nagtaktakdor. Asino matkisaan amasuron. Di pa'y natangkanan dagiti bagas ti mulak amanay ang tinakaw dan. Sino ba't natagtaktakaw? Asino pa'y no di dagiti makaammo nga damulak ditoy. Na, kahit mo asawon, pati siya, taamok nga damulam dito. Si Kaman. Awan taamok dito. Agsawar kayo man analaingin ton rabi Unang kail. Natangamin mang taktakaw iti mani amula ni Antay. Anya? Nagsipot kay analaing. Tiliwan niyo no, da makita yo. Unang kail. No asino man dagita nga agtatakaw. Talangan mo nga agapo iti sa bali lugar pa lang. Masigurado kakalugaran tayo matladay ta. Imposible mat nga umay dito iti agapo iti adayo a lugar. Anya, matikas tuin, abiyag aya. Awan pa si Dain, Mike. Adda tarong ken ugot ti kamutay. Isaw ti si daun ta. Hanggang arod iluto man. Tanay, mabisina ron. Tutor ka mo ta. Kay masam to ti agluto Tapno mabsugak, Mike. Anya, Kami ti bugong, bawang. Ken namin ay napagpaimas tita. no kayat mo tinaimas. Bumangon ka ditan ta si kati aglutaw. Anya? Inton mabsug ka. Si kanto magtagdiskitar iti pangrabyan ka. Amangan mo't no adamulam anateng kwarog. Ay, adda karabasa, adda patani, ken adda pay pareya. Ay numabalin, yigmon di titirsti nakailakot Nangina itati natag. Bayam, agpurusak inton bigat. Tao may kunto ibati dito isturmaw. Agyamanag, di kagdanag. Numalakaw, itid ko amin ti bayad na. Sige. Tas sayang Mike, numalungtot lang agpaiso dagiti mulak. Wan, amok adi mo matlakabaulan asidaon amin. Tagmay may saka. Deto'y kayo pailain da kayo amanig. Ay, tuyag. Nagadumit din ang ulam dito yaman Tagtagaray. Pinarot ko na kita. Kat inyag ko dito. Tapno ituloy dati matangkanan. Sakto alaon ti bagas da. Nya, ay maparindayan ti kasta. Ay katuan na. Ay naglaing kang tuyang. Ay siyempre apay kapay. Anya ngay. Adain nalam amasida. Ay, ada. Siyak payimot ko na. Anyamot nga itinalam asidaan. At karabasa, patanay, pariya, kinugot ti pariya. Ay nagmayatan. Mala, agawa am ngarod nga ilutaw.
Da kayo kaliti ng puros ka dagiti bunga ti pataneng. Pariyakin karabasay di arubayan ti balay ka, Wangkail. Naa. Ay, awan amok iti bagbagam ko araw. Ha? Kaya sino nga itinang takaw ka dagi jay? Daka mo diyan mo nakita. Numuna ta ultimo bulong ti pariyak at inalada. Ha? Ay, masurunak. Sa anak bata na imaut no dumawat da kanya. Naa. Agtatakaw nga ron dumawat. Una niya. Ay tiaramidan yaw. Agsipot kayo analaing no asino day ta nga agtaktak. Ay na, inteng. Adamanen ng parot kadagiti mulak amanay. Pinarot damanin? Ibusan dametan dagiti mulak. Apay ngay. Saan pa'y anatang kanan dagiti manim? Day tangarod ket. Sayang laang dagiti mulak amanay. Ay unay laki day tanga aramid dagiti ngagtatakaw. No kayat dati mangan iti manay. Agmula da kumamot Saan laang asikat tinatakawan? Uray ni Kwarog. Anya? Anya? Parutom amin dagiti mulam amanay, Maray? Wunan. Ibusan matan dagiti agtatakaw. Tay order ko di mo liplipatan. Wen, ngamnay. Jak maipasigurado anatang kananda amin. Pilyam tulatan aje mayat. Anya nga iti isaron nom nga imula. Sukatak iti kamote. Ay, day taman ti sukat ko nga imula. May mayat manen Adda order ko ket anak duduma akamuti nga imulak. Ay, huwag Maray. Tapno ammom. Nangina ti presyo ti kamuti ita. Awan ka din ni pare Inteng, Maribanang. Unyag paisaw, Maribanang. Ay, awan ni inteng ita. Taadadarayan da amiting. Kastaya. Iso ada kayo kan ni Kwarog ti agabot. Taday talatan agmula iti kamuti ti aramidan mi kan ni Marituyag. Unan tay. Nalaklaka nga agpaiso no kastoy ti aramidan tayaw. Sige, panawan kayo pa'y atain nakagluto iti mamerienda kan mainom. Sige lang, Maribanang. Makamu kami dito yan. Asla ka ano laday di pa nagmula tayo. Ita mabalinin ang makalay dagiti mula tayo akamutay. Nuwin nga rod. Ay na, sapay lako matamatumpungan tayo tinangin na apresyo ti kamuti. Jesus, ado ti kamuti ang makan. No, agapit ka. Ay, salbag ka. Sana para makanla ang dagita. Aglako no ada gumatang di ada makan. Dagiti mula mamanay, tuyang. Nagaango damot amin ay. Talaga ngayong gagarak. Nasaya at magnukas ta. Ay kating kaalayan na ta ikirugmaon. Nalipatan sa amin tayo. Ay. Saan? Indulin ko talaga. Taramanan taman mo timula ni Maribanang amanay. Nagitimula da ka mo tay. Mabalinsan ang makalay. Mano ka din abulan, manipod tinangdanan na tayo ang nagmula. Wun! Mabalinan! Dadakkel nga tan ti bagas na. Jak mo Tadyak pa'y mo nakita. Ay padasem man ki iday ti mapan nagkalay. Bareng adda makalay. Ay wunan niya! Gumatangak man iti flashlight mo, Marikwanang. Pangusaram ka, day. Rumwarak man inton rabi. Gwarjak man dagiti mulak akamote. Adda nga min agtaktakaw ka dagiti mulak kat. Rugiyan damanan. Nagturad ka matan no kasta, Maray. Masurunak lang amin. Tadida matiltiliwan dagiti agtatakaw. Anya? Ay pangasimban. Siya konti rumwar. Saan asika? Masiguradom nga rod, makita yo ti agtatakaw. Ay doon puri ta naalibtakak. Para makita. Di ka kadiagda nagtakadwak dakwaraw. Nasaya at nga rod no kasta, intay. Ay, duktalan mi ti agtatakaw.
Ay na. Nagdadakkel dagiti bagas ti kamuti ni Maribanang. Ay, wala niya. Ay na. Ay, nag-masin na ka ng tuyang. Una, ala, isagana mong ti kaldiraw. Tamangiling taak man iti kanda. Mala, mabitlaing. Ilingtam ti daduma. Taramidag may takamuti kyaw ti daduma. Wen, sana balay. Tano maibos. Agsubli at tumanan. Ay na. Magagaran ak laki din. Manuataw na jak nakaraman iti kamuti kyaw tuyang. Ay na, nabsugak mo din tuyang. Ay na, nagsagit pa yung tiyan ka. Ay na. Anya? Naimasag mo tintin na ganiti bagasti kamuti. Ay, nagimas tumay. Ay, basol mo ah. Nagkuna ngamin ngagbusog kay ti kastaunay. Ay, ituro ko mampay. Uray ta kabus ti bulan ita. Anya? Inton rabe ay. Siyak tumay ti mapanagkali iti bagas ti kamuti da parinteng kun Maribanang. Sigay, taburasak mo dagiti bagas ti mula ni Kwarog. Sige, kadwam to ti alama. Tapno da bastuta. Ay, kabus ti bulan ita arabi ay. Iso makitak no adda tao di tatalon aminulaan ni Banang iti kamutay. Ay, ada tao ngagturong ditay. Ay, aglamag kakasti upo pa. Ay, agtatakaw lakit di dayta iti bagas ti kamutay. Ay, no iso dayta, tiliwan min. Hanggang. Ha? Nakita yo ka diti nakitak. Ay, wen, nakitak. Ay, agridam kayo. Ay, tiliwan tayo dayta no agtatakaw. Arigladang wangkang. Isugayam nga awan iyag ni Kwarog abagas timulan na. Tagayam, taktakawon yaw. Ay namari ko anang kasyanda kumaa. Ay, urayam ni Kwarog, kan ni Kapitan. Kay sudan to ti makamukan ka. Ha? Nagkuna nga minayang agtakaw kayo iti diyo kuko ah. Kayo kayam tagtakaw ka dagiti mulam ya. Ay, Kwarog, pakawanan na ka diya, pag-aasay. Nagrunrun dak iti rinabi ay. Tagayam. Agtaktakaw kayo matiti mula. Kwarog. At iniwan dagiti kakadwa ka barangay tanod ni nanatuyang anggay. Ay, nagpadalakit din dagito yung agasawa. Ay, Kapitan. Ay, basi ka kada kami pare. Tulungan na kami kumaan. Kalpasan ti panagtaktakaw yaw. Ay, kuha ngamin pare. Umapal kami ka na iti andamulan ha. Dayta ti kunak adakes nga apal. Nung nasayaat nga apal kuma. Ay, mayat ah. Ay, agmula kay ngamin. Ay, pare. Agsagana kayo. Iday tay barangay hall nga agsasangaw iti ituding ko nga aldaw. Ay, saan ka di mo ito na pare? Nakababain. Naa. Adun to, ti makaimatang. Naa. Ay, agpagpakasi kami ha pare. Anong babalay? Iya, ito balay di pagsasaritaan tayo. Datayaw. Please pare. Anya ti ar-aramidem dito'y marituyan. Ha? Maribanang. Imbayak, taijay tayo barangay hall nga agsasango itang haldaw. Saan ang mabalin adito'y balayaw ti pagsasangwan tayo? Ay, maray. Nagango api noon ti manida gito'y adda dito'y ah. Ay, ikwa, Maribanang. Sika tinang parot kadagiti mulak amanay. Ay, maray, pakawanan na kuma. Aklunag asyak, maray. Salbag kakit de marituyan. Song batam daytoy ngay naramid mo. Hey! Action ka kayo magsagsagay! Makatitilang kayo! Pare. Ay, wait. Sumardeng kami pare. Very good! Sumardeng akmuton, Kapitan. Ay, di kagda nagtabagbagaan kayo laang. Awan tidakas nga ramidin mi kada kayo. Salbag kayo kinde. Nagasat kayo takas talaang di baga ni Kapitan. Una! Ay, agyaman kami pare.
bigbigan mi abasol mi ti amin. Angay bigbigan damay at nagbasol da. Nawaya, di siya sino man amang bagbaga kadagitang. Inton maminsan, agmula kayo mat ngamin. Marituyan ken paribadog. Tapno saan aday at takaw ti aramiden yaw. Pudnutin ako na ni Antibanang. Isungag mula kayo umitain. Ado ti binig ije balay. Padawatan kayo ano kayat yaw. Ay alaman nga ron ko araw. Talagang agmulak met itan. Ay, uwan man ko araw. Maribanang, agmula kami umutain, manipod ita. Tapos saan kami ngagtaktakaw. Nasayaat. Ta oras nga ulitin nyo manan. Ay, mamulta kayo. Gan ipabalod na kayo. Ay natuyang kan tatabadong. Bakit kanlakay kayon? Ngamday tapay na ti aramid yo, ang takaw. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo nilmiyasya tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ulag! Ay, ulag ko raw! Ay, ulag ko nak! Dayayan, paltugan mo na! Ay, unyang pesa. Nagbasit mo dahil nga ulag ang kay. Uray pa. Ay, nakaslamit. Sumiyag ti kararwak, itikigtot ko. Sanayin. Dahil takit din ti pang sayangak iti bala. Ay, para sakit man langan iti bataw. Lang kayaw. Natamaan yun sa ti ipos ti basit nga ulag. Ay, masuro na. Ay na, ado apag naan na. Dito'y pa'y. Talagang adda ulag ijay pare. Anya? Kasaray makitak no tunggal lumabas at ijay. Ang yakan anway. Ha? Ay, nakabutbutang gayam ijay. Sana nakabutbutang ti ulag pare. Na? Laki day, tadi mo ananway. Disturbo na kita nga ulag. Dadakit din ijay. Kasta siguro tadadanom ijay. Agdigos damit Ay, makitak pa'y maminsan. Pang-urag. Api apang urim ngay pare. Lumabas lang, Mike. Makapasuron nga ron. Ay nainteng. Pagpupulutan mo't dagiti ulag di ta makitam. Ay, buludak ti balunat mo. Na, ay, mapan ka ija barangay hall. Itugot mo ti balunat ka. Balunat ati ulag no da makitak iti dalan. Anya? Ay, masapol ang mapukaw dagita. Narigatan! Ay, kat palabsam pa'y ngamin ti ulag, sakan tumag na iti dalan. Salit dagita a klase ti na parswa. Kasano nga no, marabyanak. Magnaak ijay. Di pa'y mapadde kakaon. Kagatinda ko na. Tukawan da ka kunam. Ay, saan amabalin abuludam ti balunot ko? Ay namaribanang ibagam ni Kapitan. Ti anya, marituyang. Adi nasaksaktan, dagiti makita na ijay nga ulag, tamaday. Dakman ammo kaninteng. Kunak day taoy, tada kanumot ulag nga muna ti agibalas. Ha? Isaw tinakuna day di apong may idi abakag. Ay, delikado nga ron ni Enteng, no kasta. Wun, ibagam taliklikan na asaktan dagiti ulag iti dalan. Takrot ki di ano dya parintay, tuya. Anya, ulag only, basit kit kabutang napay.
Ay, permi siguro ti kigtot na. Iso asimyag ti kararuan. Aha. Sobra naman ti bagbaga na da dya, parinteng. Imbagak nga uray no kasta, di da saksaktan nagiti ulag. Iso, mate. Saan mo't kita kumagat ti ulag no di mo anway? Unma. Ada akong dito'y dalan. Ay agsipot ka na ibag. Isaganak ti igam ko aruno. Ay, apaman ang makitak manan ti ulag. Ay, bautak babaan day tayo. Ay, kung natumat, ada manan day tanga ulag. Ay, agsagana ka. Day ito'y ti parakin ka. Ay, jak na tamaan. Nakaada yun. Ay, adu talagan nga agpaiso ti ulag ije dalan. Amangan no adda naganak nga ulag ijay. Kat anak na dagiti nakitam. Uwan sa ay kasaritak ni Kwarog ta patayan da amin dagijay. Anya? Narigat no dumakil da. Disturbo da iti dalan. Manungamin ayati nakitam ijay. Ay may saangam naminduan nakakita akon. Ay, mutlagayam. Nung ay may salaang nga ulag jay nakita yaw. Ay sa anak ang mamatay. Aduda. Ay may saman abuti ti arak ken pulutan kagawad. Mabiit la ang tamangirwarak iti arak, kapitan. Ay, Adya ti pulutan yaw. ay dilatalatan na. Mabalin nga ipapudot mo pa. Sige, kapitan, matungpal. Basta adda na yun, tibayad na. Aw, di kagdanag ta na yun aktibayad. Mayat samat ti order mo ang kalintang. Ay, siyempre Napatagsamat launay ti bagayo kanyak ita. Ay talaga napatag. May papan iti ulag iti dalan. Ha? Kaya't ko asapulan, ta patayan nyo man. Anya? Narigat no umaduda. Kagurat akit kitaan. Anya ti sapsapulan niyaw, kadagiti kakadwam di dako araw. Nagsapsapol kami ti ulag di tao, itataba daw. Anya, binilin na kayo ni Parinteng. Kasta nga raw, tataba daw. Kahit adda ka din nakita yun dito yung ulag. Awan pa nga raw, duray may isa. Siguro kit pimahanaw da na. Nasaya at mait. Iti kasta, awanan ti parikot ni Uncle Inteng. Takrot ngamin na uncle mo nga inting kahit iti ulag. No kasta nga awan tinakita dakwarog nga ulag. Amangan no natayen jay ko nam abinaot mo nga ulag iday. Sapay kumaata kasta nga agpaiso. Tano si bibiyag kumapay laeng. Di adda kuman ang nagparang. Panagkunak. May salaeng jay ulag anakitam kan nakita ni Pare Madong. Sayat mo, natayan tatlo awanan tagparparang ijay. 5 abulan ng tinapalabas. Saan ka, day? Uwan. Iso nga awanan ti rumbang apagbut ngam iti dalan. Nawaya ka itan amag na ijay nga uray marabyan ka. Sapay kumata kasta nga agpaisaw. Iso ang nagpayabak iti meeting. Tadama ko na a community service tayaw. Maipatungpal iti lugar tayaw. Magsidalos iti dalan di tayo baybayan na nasa magtiigit iti daldalan tayaw. Uy, kapitan, butap! Nasayat. Hindi. Numaminsan kat adda ulag iti dalan tayo. Natalusanan ti dalan ang kalinteng. Huwag nagpaisa. Mayata na pagnaan. Sigurataw, awanan ti ulag nga agparang. Adda akit kaasikan niya. Ay, di kay kadi agpaitulod ita amapan iti barangay haul. Saday. Magda ako na mapan iti barangay. Sa bagay, nadalos itan ti dalan na pagnaan tayaw. Ganasag na magmag na. Tatlo mawat-wat ti bagbagit. Katuan mata ang kay. Tumot kiti ka nadalos itan ti dalan dito. Ulag. Ada ulag asumusurot ko niya. Ay, tumarayak. Ay, umay ka iting. Hindi kagbat-bat napanuga ka dagos. Ginayadak naman. Saan pagmatay nga ulag? Ito daw kumapaya.
Unay kini na ito yung gaulag ay. Ha? Ito ulag! Di naksardagan! Ay sus! Ituloy ko tagtay! Taray iting! Ito! Ha? Nay, nimod pa rin ding na ito sumungat warag. Kaslanda ka butang na. Ha? Kita mo. Kasla kamkamatan mati ulag. Esas, ay wine. Ulag mo niyang paisuday niya warag. Ha? Umay kayo tataba daw. Asabtan tan ni ang kalinteng. Ay na, ulag mo niyang paisuday makita kiti kalsada. Kuya! Wala ba ito? Ha? Ito ulag. Ay na. Awan mo tan ti ulag ang kail. Salpag na dyan nga ulag. Ay nakatilok sa kon. Simyag samat ng tikarkarma. Anya. Ay nabanang. Nagkakapsutak. Anya, Timayab samat tikarkarma kon. ay agdal na ka man. Ay, bumangon ka kitday, taing ka agdigos. Mabuti nga karuan. Ang mga noon dapat lati ulag itindalan. Salpag na dyan. Ay, Dahil na. amom, adda atap ko ati ulag anang kamat ken ka, ket iso tibasit nga ulag asinaktam ide iti dalan. Mabalin ang nabigbig na ka. Anya? Iday ta ket ti maalalam inteng. Nagsubli ti ulag, tabalsen na ka. Saan ko mamad anya nga ti arami nagbanang. Ay ket isardeng mun ati mang paspasakit kadagiti ulag. Laglagi pem nga uray ulag dagita. Addamot karbenganda nga agbyag. Apaya pinayaban nak, antibanang. Wen tamabuteng ni uncle mo nga inteng aromwar. Ha? Iso nga itulod mo ija barangay hall. Grabe mo't ngamin tinapasamak kan kuana, antay. Karkar na nga ulag nga ruday jay. Takinamat na matan ni inteng. Isungarod akas lamamati ak. Ngay sumot la day jay ulag a binataw. Kan binaut idin ang kalinting iti dahalan. Uray siyak. Kastamot ti kunak. Iso asika kwarog. Liklikam dagiti ulag. Antay, Di mo aramidan ti inaramid ni uncle mo. di kagdanag. Sana akas kini ang kalinteng. Amaw marikwana. Kanya, Manipod nagdinamag tinapasamak kini kapitan. Mabuteng dan amag na itinasao adalan. Ay talaga ba? Uray siya, mabuti nga. Agasam ngay dayta. Tadagayang may isang ulag dita kag kaamat iti lumabas. Anya? Saan ba't siguro nga amin alumabas kat kamaten ti ulag? Mamati ak anila ang kapitan ti kamaten ti ulag. Kasanumat ang masigurado ngay. Gaputan namin doon na asinaktan na yung nga ulag, maray. Ay, kastaya. Amangan mo't no amin a tao, kat balsan jay ulag. Ay kaya't ko atiliwan nyo na dyan nga ulag ko. Anya, Ay abam dagiti kakadwam ta sa pulan niya. patayan mi ka din no makita mi ang kail. Ay itiliwan nyo. Ay kabel ko ito nagtisa ko. Ha? Kalpasan na. Ipan iti adayo abantay. Ija yun to nga ibulos. Anya, Wano ipan nyo kadag iti mangimat-mataw. Iti makunkun na nga animal welfare. ay kasayatan pa ang kail. Ngamtay ibulos mi jay bantay. Ang mga no agsubli pa'y kitday, kat kamatin na kayo manay. anya ngay. Natiliw da ka dimot lang jay ulag. Ay unbanan. Iso maragsakan na. Kasano ang masiguradom nga iso ti ulag anang kamat ken ka. Ay mayro pa akti ulag. Na, Malipatan tilangan na. nasayat nga rod no kasta. Awan ang ti pagbut-but nga. Nawaya akon amag na. Anya nga ti aramidem. No bilang tadamanon makitam nga ulag iti dalan mo. Amangan no batuwem manen kas kada pang uram iti kayaw. Ay kwa saan? Naditigra akon. Narigat gayam timang pasakit kadag iti kakasta aklasay. Ta pumalis da kay. Nakunamon inteng.
Iso aliklikam ti mang pasakit, iti uray anyaman a makitam, iti dalan. Ay, wait manang! Ay na, Kapitan! Saan ngamin anasaya at ti inaramid mo? Agyaman ka kiti, takas talang tinapasamak ka na. Kat inton maminsan, ang mumton kararamidan. Ala sige! Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Everything. Insurat para iti radyo ni Lyesha Tumley. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titing kay panagdingay.